Idurane para pamirsa sareng namian sanewangian titiang. Sedurung idunipun puniki kawitin titiang, piniriyen titiang aturang pangasungkare pangandali. Om Swastiastu. Inggih. Idurane para pamirsa sareng senamian sanewangian titiang. Gusten-gusten titiang. Minakadi suryan-suryan titiang makasami. Saneledang ugi nedoni titiang raingan. Titiang saking sego Dramagong Sancayo Dwipa roh tangkil renjang dadas namian kumanti titiang ayak ngaturang sesulahan sane merupa Dramagong nenana dedane para penonton sareng senamian parinek cerita sane aturang titiang renjang dadas namian menawi teu sampun kasmura Manik Batu. Manik Batu. Sapunapi daging cerita punika ledang arse dari serang senamian yaksi yang malih. Dedane para penonton sareng senamian mustikannya nih aring para sujane sang wikan widaderin sejroning Dramagong Agung yakti pengungsur titiang lamakane dedane sareng senamian ledang ugi ngiciamin titiang kewarah-warah beresat-sat titi mantu enten kuat titiang rikale titiang marsiang parinekan Dramagong taler nenten lali titiang mas gengerne sinampura lamakane para penonton sareng senamian ledang ugi ngampura yang kesisipan titiang guanin sinah janten selama kueh jatuh kirang langkung ngantuk titiang aturang daging cerita namanya bos-bos rian tukan cerita sana aturang titiang rencana dan senamian boyo mendasar antuk sejarah boyo mendasar antuk babat wantah kekawian Kumadek manglewenan asung kerta walu nugrah heudeus sang yang Pramowisesa lamakana titiang ping kalih idurane para pamirsa sareng senamian
memanguhin dirgayu dirgayuse dedane pardarsike sarasnami yang sanawang yang kikian wantah hasapunika atur kikian dina kepumukut nenten lali kita ngaturang pramosan om santi 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 om nang suwut bapa cang-cang ngamonto ping kuda bapa metakon lebih kenda selemeng ayu jumah telah rasa reragragan kenah bapane nyesed metakon tekene ngayu menkengken jatine apa awanan ayu sing nyak ajak bapa mebalik tangkil ngaturang ayah di puri ken-ken kesujatian nunu kenang tuturang ken bapa Haji pinhien ampura yang pisan di tiangji kemon sampun angen aji banget salit atur doning nemangken cuket atur di tiang rengangan aji ia diasun sapun apin jantuk aji dan prasido di tiang male mewani ngaturang ayah ke puriji pangyang sampun di tiang edik ijen mas rengkarang kepadehan ngiring aji ayo tiang gahenang bapa tuwa tongos cenah ngawanang gitu keranane ayu aturang bapa apa ngade nutugang baktin bapa ngayah ayu satmake angon bapa serana nyilurin ayah bapa dipuri wireh bapa merasa subuh sing ngidang ngaturang ayah apang de ngapung suwecani de dua gong ne tunas bapa sing sewawa pengwales baktin bapa ning ayah jani lantas ayu mapamit mire bade unduk ne kebangang ayung kabang tekining bapa kengken nak salah dipuri iuk tika di pengenikan aji salah sangka nengiwang iuk di pemargin di tianggi man apa ada duwe anake dipuri bakat jemak sing bahni matur takut tekening salah ken bapa tuturang depang bapa kel matur sisip nangkil ngepuriang aji yen ngene ke punika bosang aji di tiang pacang amel ngenduweni dedua agung ten wenten kadi punika aji men miyegan mirip pada pengayah ngajak penyeruan apa parakan duweni do dipuri dalar nengten aji men yen mekejang ne takonang bapa sing to masih boyo nak kengken kesujatiane aji kemon ri sampun di tiangon nengang rengangan aji sampun angen aji banget mengapi dukur reng di tiang yo dadi marojane ayu sang saya teken tresnan bapa mebiana kenah-kenah ngibane nyen benah do dini di jeroan di karang kepatihan nyamo ayu sing ngelah meme subo ngalain mati rasa ken dewe ayune memesik tresnan bapone cen ngawanang manian di subane bapo sayan sing mampu mula teken ayu misadio bapo ngelantinga ngawak ngingsanang lacur bapo ketuaan bapo riwekas nang tuturang nak kengken
Yuk dene sapuniki. Mahawenan ditiang tan purun ngene ngangrengangan aji. Men kengken sing nyandang sang saya yuk. Yuk dene kewentanan ditiang ne mangkin sampun sios pisan ji. Doke ngune aja ngaturang ditiang mriku kepuri. Sayang titiang mangkin dewek titiang sampun banget mesiosan ji. Yo. Dadi sayan sing resep bapa ningeh munyin ayune. Len dugane nguni bapa ngaturang ayu teken nadane ayu melipetan mepamit ulipuri menlen kengken. Sios titiang. Wenten yuk ring basang titiang iki. Den, wenten ring basang titiang wenten apa? Basang titiang. Titiang sampun medaging ji. Caro nak cerik. Men basang ayu negen kenang ayu misi. Basang bapo sing kaden misi. Isin basang katuturang megenap. Dadasan kenian tok aji mikayon. Menak misi-misi kengken arden munyian ayu ni marodo. Yuk tenek titiang Sampun kengken. sampun beleng ji. Beleng. Inggih. Yo. Sing bapo masalah ayo jajah nuturang tekeneng bapo. Kuala. Jani bapo mejumu mututuran ken ayu. Bapo sing mari sel-sel dewe ayune ya diasun ayu nu bajang. Cara satuan ayune ayu sakit beling ngadut manik ngadut rare. Bapo sing mari sel-sel pianak cen ngawana. Bapo jenenge tuna yasa tuna kerti ngerupake pianak ada mulan ayu. Ayu nyalane ayu pinako serana. Sujatene nak bapo ngelah lacuri bapo sing nyeseleng pianak. Kuala nidih bapo. Tegar adeng-adengan tuturang ken bapo nyen nakene muani. Nake teruno ning awanang ayu. Beling cara raos ayu ne maro. Sampun aji nakenang indike punika siosan reng nika dakenang ji. Yening titiang dene mangken pacanguninga mejandan rog penado jaga diri kiji. Sampun ang pisan aji uning indike punika ji. Yuk. Ngasap rasa bapo meswake. Ya diasun tekening pianak ada mulan ayu. Dadi sing kena benayu nampi legan bapo mau pianak tresnan bapo mau pianak. Apa artinya bapo sedang metakon ken ayu. Wire bapo resep melah jelek ayu anggon bapo pianak kal sing dadi pegatang teken dewek bapo ni. Apa ayu merasa ban pedalam ayu mirip buka bapo bang do cara sesengake megantung atman bapo ditiing petunge wireh bapo sing lah cucu awanan mesepan-sepan anake buka ayu karena enang bapo cucu menyen sing keto kengken keranane sapun apri menantuk titiang dan sida yuk titiang pacangun dengan ji ya dia sun sapun api penado titiang sudah kan presida titiang pacangun dengan indikit pun yo yen kene raos ayune ken bapo salah tampi nake buka bapo cen ngawana dadi leganan ayu meseke jak nake truna nake muani ning awine awanan jelek dewe ayu jani reraman ayune mulan bapo sekang ayu muswang ayu teken pisaga rasa mekejang leleh angkayang dewe ayune serahang ken nake muani teken bapo nu mekita mekebangan nu mekita mesingidang pisan wenten mana titiang kadipunika menyen sajang cara petanya ini sing ada kena mekebangan ken bapo apa likade nyamat apa mirip kala ning awanang wog bumine yang samat nake muani ne bani ke dewe ayu ne ayu sing lah leliat sing je ayu gen nangono pelalianan bani nine bapo ne sangat sing lek ino ken nake muani
Kengken nyak nyamat sing. Tan presiden di tiang pajang ngene ngaji. Nentan ada di tiang ji. Nah, yen boleh ayu memegang rasa sing melan sing metampak tresnan bapa mepiana do salah tampi. Sing pelut pen bapa ngejang kijo lakuang bapa tresnan bapa. Aduh ji. Aku rayang di tiang ji. Weh, wire sangkane nyai ngengsap raramekeun kai. Wentan kade punika ji nentan. Meulah-ulahan Nyai ngaenang bapa cucu nang kenahan yen prade ade nak metakon pisago idodane pekanel bapa dini lekat pana ayune manipuan ade nak metakon nyen gerapen bapa nyen adanin nyen jawab bapa pinake nanang cucun bapa ne mantun bapa de ngelah nyai kena ngawenang bapa anggon nyai nak tua. Nah kalau ibu ngempat ngelantas ni tulen ibu kita ngalih sesupatan anto sana ni wasin ibu tulia kain anem tuwok ni nguni melad kena kain ini di subane suweja widini mendik pula-pulaan bapone rob donia ritat kalau ngentak panas kapate grepe nanang ibu nenek tua agat ada tongos bapo mesayuban des dewek bapo ne pula-pulaan bapo ngawana medulur-dulur suwecan widine mebunga pula-pulaan nenek tanam bapo mekedus bon yemye kayang bapo ni tua ngadak bone mie barang sing pegat mula suwecan ido sang yang paramakawi dadi buah bunganya ini maneukas ngemertanin bapo ni subetua buang bapo ngerepe kepisago ngide-ide bansing dadi pan bapo nanang layak pasang bapo de nyai sak maka merce ni ngawinang bapo bedak ni siubanet lek tekan kai gede pula-pulaan tanaman bapo nih dadi latang sing ngawinang des ngawinang genit ngawinang gatal tanang sedang baca kepisan ji aji ngunus pusaka pajang mengkurdang pitiang inggit ji saya hang ditiang kantun maurip nanang ditiang sakit hati nemu bayo kade puniki ji pecekan sendi tiang padam jelesi siap bayi ke jelek ke temuangnya sing ne mula nanang ibang lakuru-kurukane ibu kita makebangan ibu ngale ruro ngale ama awanan kene tepukin ibu yen mula cicen ibu dadi gawenen rarama dede makerjaan munyin kaini ada se bantas lelima tuut nyai sing patot kene tepukin nyai kalau ada pepesan kaina benjakan bangke nyai tanpa kai salah tampi nak ke buku nyai sing mani tongos swarga nanang nyai ne nyai nyuang kawak be kai nyulu ben tanang bangke weh mi ada yang anu lebang nak kemudian beli milu-milu kan beli kengken di tamangan jane yang beli burun tiang memelatu kuda beli nak pikem hawe suenu tiang merasa kapenung kuda menyamung ajak beli mepianak marap kapenung ayu nah pelengan jani beli suksema wire adi nungi ngetin lacur beli ini anggon adi nyama menkengken ngawak nang teko sudah dibeli Brahmanti di tamangan jane ngajak pianak nak kengken ne paundukan beli nih ya naliang pemantes beli pinake guru rupakan ya nih ayu patut beli dan yang ayu men pianak disikut karang satah beli nih sake wala tekan yang teke yen kini lantas pelaksanaan beli nih sing sat make pianak mesayu bandring sejeronin kayu lade nak kengken paundukan beli nih dadi beli niwak ang danda pati parep kabeh pianak den mebalik raos adini
beli ne patut nyayu ben pianak benar kalau iwasin yen amune kelih amune bajang amune gedean panake patut mabalik cara tri permana nih beli ne tua pawakan cerai ken pianak mula beli ngidit penayuh pengetis kena ken tu mabalik pejalan beli ne patut pekidiang ne patut angon sewer sing plut ban ngedom ban ngepak awan nantelah bakat pekidiang angon diawakin sing ada kanti sing sida nuturin pianak nang kena hang uku dan beline pina ke pengabih ide dua agung lingsir ngajak dewek piang yen beli landas ini di Jakarta kasih nangoh dua kuku dan beline kasih nangoh diri yen kene lantas pelaksanaan beline sing sak maka beli jaro punyaan pule pekidiang beli ada babakan beli ne sakewala awak beli ne persesiat pesan nang siap kengken tau beli jaro punyaan pule bener babakan pekidiang awanan kulite melalung akah pekidiang kayang don pekidiang aturin hidup dan ini tuh jelek cara adi nih apa ben bantas beli sing payung ngama sing payung ngango bantas melalung mati masih nih punyan pule mula misa dia yen donaka babakan beline ngawanang idodane segar ngawanang kena kaden to kerten manusia hidup petapan lutungnya luong cara adine yen ya keti alak sepisagone saup aja po ama nake mati naseng nake sedo naseng idodane kalau bener mota bener betak to luong akhirnya pelaksanaan beli ini adong ngajak min beli ini domu ledane kasenguhang melah sewirih tertujuan nih manusia hidup naik ke mertabat ngulung ruh dane madan muksatom jagat itu melarapan penajaran dharma ikang laksana suwi terus temahatan yen kene lantas pelaksanaan beli ini sing sak maka aku saluk armo di bumi murjiang beli diukudan beli ini ental berini berak cengawanang yen dharma laksanang sawitra mitra kantenan nyamo berayong lah keto munyi nadie subek ketot benak seciceng nene pegawe benyelangkangin encah beline begitu sing ngukunanang apa yasang hidup bisa go begitu nama lu sangkal ada yang aduh ancuk pai kulungan bodak weh diye yen tu lantas angon beli meragatan bicarane sinah pianak beli ini ayo keponakan tiang lakar mati nyen lakar aduh mebelu pati adi mumpung adi metingat beli nah pangdo ngapung olah sadine nelokin beli mahising beli na ingat jeneng beli jokan liwat wireh subuh tua munyi sasau peminah kengkene benah kengkene beli ke liunan bakat jalan pangadi nawana dasar lemang lebih mepamit uli puri tunen mebalik ngaturang ayah singnya do bango beli berangti do bango beli gedak kaleng bantas hamone goban panake nang cara dedari patut beli mekelat patut beli nemetang patut beli ngelikadang yen yo ngayah dipuri sing nake buku beli sing gak enak ngetongos yen pianake ne mare bantes si ayu singnya ngaturan ngayah subuh beli niwa kang dana pati marep kapeneng dia yen tuah dadi di tiang nak kengken yang neben tiang wawah neng dia kapeneng beli ajakin ke puri melipetan pangdo salah pangdo ido dua gung salit arso mirip beli sing mang yo mau balik ke puri wireh subuh not bajang bisa ya makena takonin kengken nunuke salah nentan kene boyo keto tidong do bango beli gedak adi jenenge nu memedangan kemikane kenuturin keponakan panak beli ini nak sing ada beli ke sing ada jelek ke beli ngide tulung ken nyamo cerikan bungut beli bo maong kemikan subuh lepis sing gugu nenang nang ading lemek yen ketuang beli sing mau balik tadi wicarane ngapi ke mahawinan suwe tiang nu belogang kape nuku dah beli nih yen beli dini di Jagat Bojonegoro
angon tiang tungguh angon tiang titi angon tiang sunde ricat kalau tiang kepedangannya nang sud ketuang kengken angon titi percuma lakar titine subo bubukan subo romo ming tengah adi mejalan long titine mepuara ulung ketukade ulung ke pangkunge apen angon pina ke sunde lengis yo masat ben jahannya nu sedang ita kau mejalan di petenge kal mati lah lengis ado sing gunana beli subo merasa caro lakar bo sing dadi angon nang ideolas adi nuturin yo jahan sakit nyenyak yo kal mau balik ngajorang ayah ke puri mah nah tegarang tiang semetakon marap kapin ngayu yo tiang ji nak kengkene dadi paundukan ayune dadi ayu singnya ngaturan ayah kamu ke puri mirip belih mirip ayu di puri yukti iwang yukti di tiang ji wastu tan purun di tiang malih mewali ngaturangan kepurinya ji do mahawenan ayu singnya ngaturan ayah ke puri inggih ji nah yen mirip belih cening di puri depang ajinya lakar ngokah to ring ida dua aku lencer hei geleme kini kira ramonang dan nyebak tekapin kopengnya di kebot celepang munyin ramoning di kenawan bang nyangsut di pelengan nida di kena haji yukti haji kayun pajang awak kasang di tiang beriko kepuri ji tunggu diang dadi aji singnya lakar ngatain kudan cenen depang aji je lakar ngatain cening kamu ke puri kengkennya cening lakar ngatain aji kamu ke puri sampun sangkane ngaji tunggu tiang mandi tiang tan ngire nen kengken do adi karena ngata kang yo nangkil ngepuriang bener nang deliwatan beli ngide olas ngide tulung ken adi geleme ken yo tuturin pangnya gaenang beli tongos ken prade adi kan ditangkil kepuri ngajak yayu panah beline yen ngenike ide dua gong tekene ngadi ne paman agong da ditangkil ngajak yayu nanang yo kenapa sing gak ditangkel ke puri subuh-subuh dia nong bakti ken gelap apa sing dadi benengennya natar purine awanan yo sing nyatangkil yen keto de dua go ngeniko kengken karabete matur gaenang beli tongos oh yen keto tanya kraos belinya lakar ngaten yayu kamu ke kalau yang orangnya apen beli sing mampu di kengkene tujuh ne ngentah karlawan-lawanen gerayang-gerayang tangkil ke puri pangman beli matur kendo nakilingsir pangdo ido salit arso pas maklo jelema juma sing nyak mau balik ngayah man kengken yu keto pengitian raman ayune nyak lakar ayu kamu ke puri ngajak ajin cening inggih ji di tiang ku mandi pajang ngiring kayu naji mangkin kayu naji pajang lu kaki jaji li sore ayu subuhnya lakar ngiringan apa dan intip li nah ada pebasan beli ken adi men matur nyendi puri tuna sang wakasan kenido pangdo ido salit arso bisa ngibo matur mireh cara raos beli maro lebih dak selemong panah ke maro ben mebalik nangkil kengken jeban matur pangdo ido mengah pangdo ido salit arso nyenah nah yang buat bentune sing sanang beli bun tak tutur kabin tiang yen Mau, begitu mau. tiang lakar maluan yang tangkil ke puri beli yuk di tiang aji lakar maluan yang ke puri inggih durus sang haji memargi tiang dong ade nang kai kendal maro ibonya kapuriang cicing liwat raman ibone yen kai kolen bedah nawang nyenake muani ning awanang ibannya beling kai mulo sing lega merasa ibo nyame tugelan kaine metakon pelut pan kai ngulo-ulo ngang kebang jelek ibone sing nuturang datang ibo beling misi panah merasa ibo tresnain ken nanang ibo ya yen ben gawenen kai rumah soyuk di tiang ring dewek sih boy aja mangkin di tiang eling saya ingat di tiang dados manusia di tiang sampun ingat ring paswecan aja
samuk dikiji. Ajreh pisan yuk di mana titiang. Yening titiang te pajang uning angkinik kesujatian kuentenan titiang ji. Yo nang kena yen patut ayu ngelah urip mang